megalayapost.news. Hadian belakut ke semua trikam kinoi lam snong ke snong harli bagan bernihat hari boy henen ke sengi kel penong ya kejing jiet ban pentema ya orang ba snong hapo gati ke snong bat ha gati kejing jiet pat ba uba wan prang lengdo ula sa jiet kum orang ba snong batmai abai dei ba kejing jiet orang ba snong harli bagan ladon arngut ki bayakun kata hapadang uba wan prang lengdo bat uba sistem nong rum henre ha kejing jiet pat ba uba wan prang lengdo ula yo sispa san kundai vot bat uba sistem nong rum sispa sa pu arvot barah balakan uba wan prang lengdo ula job dakatnya vot ya uba sistem nongrum kajing je rang ba snong harli bagan kalong babaro kibri hopo ka snong bat kibladon ya gedor eping kilayo lat banji rang ba snong katatang ya ki kasi bat omsha ikibar jela bat karukom banji ngelam snong lale leng ba kabalat paper leng ba jong kati kesengi hadian beladat kajing je rang ba snong layo pat ban penskam purayo ba wan prang lengdo kum rang ba snong bapura kata leng ba kesanat ya kabala do ba luister lengdo sekretari ke ilaka nong po sadaship nilayo nakaliang jomi ka ilaka nong po sadaship nilayo recommendation now lengdo jongka right makerla sha ba wan prang lengdo de ba snong jongka ne kasma lebagan ti kumne hi nakaliang jomi ngin ai tino ay kasana sha ba snong kafi ko jongla menteri purano ang ni sakmat klem kana ka jing don di tau ba takung wipat di hangani kapur na kapat sia rongwa snong ba pila jet kasang ba in sabab musim ini kesanat ba hadin ba niladang ai kesanat dengan kapat sanon ya rongwa snong jongpi ba ai kecil keren namun ta jongpi ba hangani kapur ba kecil kapur nuai sisundam ya kecil nongkong nong shop ai kumle nong pro nong thau jangi try kadrat balari sumaringi bat menen adu step adu menta ikon down kan tangi rai kumle ro kham tam ya thiki pai ba kajing yang ni ti akane slong te rai kumle ya ki berlok melawan naga hima apa nopon kata leadership tinggo juga hima longsan bat fakta sekretari juga ayu hima juga hima saya ai play ya kacing don rekat dokti ayu simengi bat sila ayang aku sanat kalau la pentu kan pam yang benda terha dengan kalian jonga ki voters ki noksong jonga barok kita jonga he ude na kular ong ya pi hakmat jong pi hakmat ka raja hakmat ka hima bangan nom no siliang yono ro publish good thank you megalayapost.news.